بله دو هلوانه و لمرسینه ایروژی لعامدو لستنبوله جالی دم پارتی DBP و تفگرشن نازد تجایفا میتینگین آزادی تنل دارخستن دو حبره و چون ایروژی آمدو استنبوله پارلمانتری دم پارتی آمده بره سرحت ارل نگل من از جوی بپرسم از ونی سپاس بوی درفته بالدارخستنا وان میتینگان هون چه مقصد و مراز دکن که بارسوا امبیشن داخوازه وب نها وک تزانین 27 سبا ده بانگا آشتی و جواکا دموکراتیک هات کرن برزوج آلان کر دوی بانگی دا تشتک بالکر شوو جبوی کو چاره سرکنه پرسکریکا کرد جبوی آشتیک ماینده پیوسته کو دواره یعنی وک 40 سال ev شرو پفچون دوام که جبوی چاره سرکنه پرسکریکا کرد ام اندی ناو شرو پفچونه درباسی حقوقی و سیاسی ببین جبوی چاره سرکنه جی پیوسته کو دواره حقوق و سیاسی دا جبوی مافی کردان گاوه شنبر بین آویتن کو اف پیواجو دست بکریه کو بگه انجامه کی نه اف میتینگ آرمانجا me براستی وک پیواجو یک 2 ساله دوام دکه لهش دواره مافی کرده دا گاوک حقوقی و سیاسی ناتی آویتن ام تنگل هف میتینگ دار دخن جبوی کو مافی کردان دواره حقوقی و سیاسی دا بین ناس کرن درباره ویا دا جی یاسا به درخستن یا دیامین جی وقت زانین جبوی کو اف پیواجو به دست دولت دستلاتر و مهپه و براستی به دست بروزه جالان ته ریوبر کرن بره واده چه لازمه کو اف پیواجو بیه انجامه کی وک مذاکره یک دوام دکه مذاکره یک دموکراتیک لازمه کو اف جبوی و مذاکره دموکراتیک دوام که جبوی کو اف پیواجو بیه انجامه کی برز öcalan jî şert û merci azad te xewata xwe pêş bixe xewata xwe bike pêş bixe û ev pêvajo bigîhe encamekî ji bo wî jî em dibêjin birêz öcalan jî azad bibe ku ev pêvajo rêveber bike di armancê me ye na di armancê sereke ye ya Reberi PKK Abdullah Öcalan bixwe daxwaza azadkirinê dike heta niha gelek nikaş li ser wî têkirinê bixwe daxwazek wîsa heye di hevdîtinê we de ya ez vê bînim ziman ticarî ji bo rewşa xwe azadiya xwe naxe rojevê ev ya naxe pêşiya aşitiyek mayîn de şert yani nake şert û merciye ew kê ji bo ku ev pêvajo bigê encamekî xwe jî naxe rojevê lê em vê dizanin li cîhanê jî gelek tişt hatiye ceribandin gelek pêvajoyê çareserî hatiye ceribandin divan pêvajoya de müzakerecî kîne bi rastî gelek cî fermandarê wek rêxistinê ne divan pêvajoya de fermandarê rêxistinê jî azad bûne bi tevî wek endamê xwe tevî siyasetçî û siyasetmedar hemî azad bûne bi vî awayî pêvajo dewam kiriye ji bo wî em dibêjin Birêz Öcalan çi qas ku rewşa xwe neke rojevê jî lê ji bo ku ev pêvajo bigê encamekî çareseriyek çêbibe aşitiyek mayînde çêbibe lazim e ku ev müzakere dewam ke hiç yasa bê derxistin gelo pirsgirêka Kurd bê çareser kirin na lazim e ku wek pirsgirêkek sedsalî aliyek aboriye siyasiye nasnameyiye çandiye zimanîye ji bo wî yani ev destpêkê da yasa bê derxistin gelê Kurd tevlî jiyana demokratik bibin duwarê hukukê da bê kabul kirin piştî wî jî duwarê ziman da duwarê nasnameyê da duwarê çand da duwarê ku gelê Kurd bigê statêkî wê tekoşîna gelê Kurd dewam ke rê û rêbas hat guherandin lê tekoşîn nat seknandin wê tekoşîn dewam ke ji bo wî jî em dibêjin Birêz Öcalan wek nav vê pêvajoyê da wek aktörek sereke ye lazim e ku asta yekemîn em xelas bikin derbasî asta diyemîn ven di wê demê da jî pêwîst e ku Birêz Öcalan şert û mercî azad te vê pêvajoyê dewam ke gelekî spas ez venî Serhateren Parlamenterê Dem Partiyê Amedê bi vî rengî behsa mîtingê dike mîtinga Stenbolê saet 4 da ya Amedê jî yê di demjimêr pêncan da dest pê bike daxwaza sereke yek jê wekek Serhat got azadiya fîzîkî ya rêberê PKK Abdullah Öcalan û daxwaza yê bilind bikin û ji bo bi pêşketina proseya aşiyê jî ew daxwazên pêwîstî wana jî bi ziman bikin piştî ku gotar hatin pêşkêşkirin jî yê konsert werin li darxistin